Manipur University ki Vice Chancellor Professor AP Pandena mangonda piki extended leave yakidre September amadagi thaukuba haure haina Professor AP Pandena phongdorakli. NSN IM na nungba kaithelbu Nagaland ki lamni hairakiba amadi cultural team amada kihan khangalakiba ado state asid pan kiba lengak singi asoibedagini haina M suna penda phongdorakli. ADC ahom ki thabak thorum sing yengsinaba state cabinet sem kiba cabinet subcommittee chanaba yaroi atubada revoke tawdabani haina all tribal rights protection forum Manipur taksilakli. Amasung Education Ace Department and Manipur Education Court 1982 gi mayok thabak tawba yaning de haina marala siraduna Kangling Park Students Association case yana Education Ace Department solon siltre. Mayam krumzari adom niyambiri basi Impact News ni ay takilamam siyam kanana hauzik pungza sipaw bagi marabapaw sing miyam da pizari. Manipur University ki Vice Chancellor Professor AP Pandena mangonda piki ba extended leave yakidre nakala maromda Manipur University ki wathoka mari lenena tha amagi force leave piki ba adu loiduna September amadagi hauna Manipur University da Vice Chancellor oina thau puba hauri haina Professor AP Pandena ahanba oina media da phongdokre. Sanjen thongda laiba quarter da pawmising unab amada Professor AP Pandena haikibada Manipur University ki Registrar in charge Professor S.S. Dorendra Namahakpu Lipi Kibadu Aina Yadaba Thongni Amadi Aran Basanaba Yadaba Serolni. Oda Sigi Matangda Marinaba Ministry ki Maikai Dagi Mangon the Serolamata Pirak Palaitri Lunena Mahaki Makada Labor Official Amana Mahapu Lipi Bag Right Laiti Haina Professor AP Pandena Fongdoki. Nakala Moromda Manipur University ki Watok Asiga Marilena Manipur University Community MHRD Amadi State Government ka Yanakiba adugi matung inna mioi anina saba inquiry committee ama sem kiba adugi matangda mangonda khangalapo wafam amata official wina laitri social media gi khutangda inquiry committee asigi matangda khangalakpani lonena hairiba committee asi independent oide partial oi mahangna phangba report amagi matung ina Manipur University gi tisa association gi mioi amaga inquiry committee gi member ga mari mata oiba wafam phawba lakli haina Professor AP Pandena Fongdoraki. Professor AP Pandena Makha Taraduna, Manipur University ki oiba watok asi tung koina loisinba, University asigi academic atmosphere hanjinduna mahiroi kaya amagi punsi kan bahaibasi mahaki apamani. University ki mahiroi singda mahaki maikaidagi nungai taba matalaite University asigi senior professor karana makhoi bulana lamjing bana maram oiraga watok asi lakpani. University asigi haurakpadagi haibadi kumjalisingni mangadagi hauduna partial oidaba high level inquiry committee natraga independent body oriba CBI na fawbana thigalan si haiba wafam laklabasu mak sapsana mateng pangani haujiksu University asigi mahiru singna nungai taba pendaba kaya leirabasu wari sananaba magi thong launa hangli haina Professor AP Pandena Fongdoki. Nakala Muramda, Professor AP Pandena Mark Masa Hausik, Manipur University da Vice Chancellor when join Tauri Adubu. Agitators singna Mahaki office thong lon senbana maram oiraga official une thabak taudri adubu campus ta satuna yingsile. Mang na thabak join tawba asiga marilenana Khangal Serul Ama MHRD da thaduna khanganba laikre haina Professor AP Pandena Fongdoki. Why I joined it? Because 1 month period was over. So after completion of 1 month, I will have to join because there was no information to me that you should continue it. An agreement also that 16 August that inquiry should be started. It has not been started. It should be completed with 15 days. It has not been even started. Completion is another point. Because I think the allegations framed, they also know that that is not true. That's why they don't want to inquiry. But whereas I want an independent inquiry. I want that this inquiry should be done from 2005, since when this university became the state center university. I am ready to cooperate with the inquiry. Even today I am ready to cooperate. I was also ready to cooperate this inquiry also. But people don't need my cooperation because they are saying that you go on leave
and you leave the station also. Whereas in such inquiries, if I am being inquired, then I should be here. Nakalamuramda Muta Madi Musa Ben Taubaga, Marilyn Professor A.P. Pandyan Haikibada, Ayangi Matau, Ozagi Mataudi, Mairu Singh Bolarik Tapi Tambibani, Mairu Singbo, Apabalambi Lamzing Bani, University Sig Academy Atmosphere, Pagatna Honabani, Adabo, University Asig Oza Singna, Mairu Singbo, Lana Lamzing Dunlere, University Asig Academy Atmosphere, Mangale, Mairu Singbo University Thong, Lonsin Bada, Irang Sagat Bada, Insin Dunlere, Oza Singna Nungai Tabakaya, Lerabasu, Mark Office Thong, Lolo Adubo, Karigi Damak. Examination room thong non sili karigidamak Mahiru Singhi C Yengba College ke principal amadi college Oza Singda University asigi Oza Singna ki halibano Mutamadi Musana Maram Oiraga Manipur University da terror sagatle Manipur University ke Mahiru Singda Mahaki Maikaidagi complaint amata laiti adubo University asigi senior professor Kharagi Thawin Sindagi University asigi academic atmosphere kaihale Punamak asi Maruina Mahak Amadi Mahaki Vice Chancellor ki post asiga Mari Lenana senior professor Kharana Insin Badagi Thokan Bani Haina Professor A.P. Pandyana Fongdoki. Why they were locked examination hall? Why Chancellor is not sitting in examination hall? They might lock my door, my room. Why they have locked examination hall? And during that period, I somehow managed that this exam answer books should be evaluated somewhere else. So I instructed our controller of examination that you make arrangement somewhere else in another college. They threatened the principal that don't do like this. If you are doing, you will face the consequences. So such type of things are going on. So there is atmosphere of terror in the university. And if somebody is opposing them, they will lock their door. Once they locked door, this residence of one of the teacher when he was somewhere for some expert work, some work, and the family of the teacher had to stay in the hotel for 2 days. Is this genuine? All Manipur Students Union MSU na Lusing Makada Silsadagi Infal Tamna Vasta Halakiba Cultural Team da NSN IM gi kadani haiba singna Cultural Team aduba paring lebalaga nomai na kaptan hatu urahaina ki halakpa galunina University Secretary General da furakre. Thodo singarang numidang pung tarim community food sat pamatamda Cultural Team aduna nungba kaithel da chak sananaba bus khamningai da thoki bani hairi. MSU ki President Oiriba Manjit Sarang Thiamna University Dam College Campus Talib Office the Palmising Unabada University na Lusingduna Cultural Team Ama Ola Sam Manipuri Students Union na Barton Tauropadagi Silsada Cultural Event ama Yauraga Ngarang Infal Tam Halaki Team Madana Nungba Yorpada NSN IMG Nungba area ki commander ne haiba Mr. Aman Lusingba Kambu Amana Garida Tonglebami Kudimak Kumthara U Haiduna Lauraki Lau Kongba the Manjit Masa Yauna Union Asigi Secretary General Anil Soibam Galunina Union Asigi Taumi Karaga Bastaki Kumthaki Kumthadana Wari Sanaba Honoringaida NSN IMG Commander ne Haiba Misak Aduna NSN IMG area ni Mafamasin Nagali ni Kangdabra Karigi Manipur ki flag Tietuna Lakliba no Haina Lauslaki Haina Fongdoraki Waising Adu the Natana Mafamasi da text tidana kari satpano haiduna cultural team adudagi lupalising mga sunamduna lauki hairi law khong toba aduda team adudi yawba isai sakpi nipimasa amagi apokpina bastagi kumtharlaga kaidobu yawragi hain hanglubada NSN IM gi commander ni haijaba aduna nakoi ekhoibu singnarabanina nomaina kaftuna hatkani pareng lepu haina ki halaki su hairi Narang koi Nungba police station desu complain ama MSU ki magai gi thajan jagi bolere NSN IM na koi gi Nungba gi area da makoi na operate toba jagani Manipur gi lam nate Nagaland gi lam ni hana makhau pong na ngangi base matam gi pan ki ba system sing adu gi administration gi phalara mana central government na free hand da thado kan da thamudagi chatharak pat thausilam ne MSU na lawe koi nupi ngang sing yauna lakhiba MSU gi gym ma khakta Chathariba Thong ase, Miam the Nam Hadana, Fuja, Batorakan, the Fisha, Lori was sing ase, illegal tax, Lori was sing ase, Koi 72 or Manunda, hire a musing ado, and Pullangana, Chidokan, the father, Koi, Emsuna, Miam Golena, Koi, Makal Mukaka, can Bakong Junction Nava, same Saraga. MSU member sing the Nungba the Tokiba Todo Asiki Mayota criminal case ama Nungba police station da Tangat Kremadi, Tizinba Hokri Haina, police department, PR, and the Tadorpa, Sierra Kangalakli.
Autonomous District Council Sosampur Tamilong amadi Senapati ki thabak thorom sing yengsinnaba State Cabinet na mamang thagi tang kulundoida Works Minister TS Bisus in a Siamen Oiba Cabinet Summit ka Subcommittee ama sem ki adu sanabi yaroi. Hariba Cabinet Subcommittee asi atuba matam na revoke tawgadabani haina All Tribal Rights Protection Forum Manipur na lengak akan bawa fam tamlakli. Iramasigi mata ng sinungtil nagaram da laiba All Tribal Rights Protection Forum Manipur Office ta paumis unabada forum asigi President Joseph Romain haikibada sing da lariba Autonomous District Council ga mari lenaba thabak yengsinnabagi thabakta Manipur lengakna yengsinpham thokte masigi damak Hill Areas Committee laribani Constitution ki Article 371C dasu thabak thorom khudimak Hill Areas Committee na yengsingadabani haina mayak sengna pallibani adubo State Cabinet na Autonomous District Council gi manungi oiba thabak singda khut thingjinba asi yaningde Sosampu ADC Mikhal gi laita da bafyom yenglaga khodong saba lauduna Cabinet Subcommittee sem haibasi yaba ngamloi asiguma khodong saba lawba topiu mahangna makha taraduna asiguma wathok ama thorakani khangna karigidamak Tribal Affairs and Health Minister and Kayasina Hill Areas Committee da puthopagi mahuta State Cabinet ta pukhattuna Cabinet Subcommittee semlibano Minister Kayasigi thawong condemn tawi ngamloidaba oirabadi fam thada o lengak na su political gi khodong saba lawnaba honabigano maramaduna nauna semliba Cabinet Subcommittee asi atubada revoke tawgadabane hiramasigi matangda Governor Chief Minister Hill Areas Committee gi Chairman Tribal Affairs and Health Minister N Kayasi Autonomous District Council Sampur Tamilong amadi Senapati ki Chairman da memorandum pisinkre masi fawbada tumin lesilabadi thawong asi pende karigumba revoke tawdrabadi tribal body single loinana Kongjang Sangsilagani hain akan mawafam thamki. Manipur State Cabinet na subcommittee ama constitute tauba haibadi Autonomous District Council gi functioning yengsananaba in respect of Senapati Chochampur Tamenglong haibado akoidi yaningde maramdi autonomous matters related to Autonomous District Council is within the purview of Hill Areas Committee haina constitution da clearly provide tauraga laibani madu violate tauraga State Cabinet na madu yengsan pham thokte matter city Hill Areas Committee ki manungda loisan gada report da karigi State Cabinet ta lam salaga pukhalibno maram aduna athubada State Cabinet na masi revoke taudragadi akoi lemna thaduk pro Education East Department of Manipur Education Code 1982 gi sana pathap ki Mayok ta thabak tauba yaning di haina Kanglei Park Students Association KSA na ngasi Education East Department Solon Sinkre Loinana Council of Higher Secondary Education Manipur na modified regulation for recognition of higher secondary schools ki sana kanglol ngak trabadi council gi office su tingjilagani haina KSA na fongdokre Hiramasigi matangda KSA gi General Secretary S Hemjit na fongdorapada Council na haukiba sa ilisong tara mga gi October 16 ta thokiba notification na magi matung ina sanaba haukiba modified regulation for recognition of higher secondary schools sana pathap thugaiduna kanagomba kharana masagi oijaba kharagi damak yari pokta leiba Singtam Foundation School bu Thawal Okramda hongan khiba yaningde School hongdok naba government sahi asika August 13 NOC pithokiba ki thawong asina Education East Department asi masana siamjaba rules ngakpagi mahuta angamathau sing yengduna thabak tawre haibani masina education da kangkhong saina bagi masak ama ohelle haina pianda phongdoraki lunana Singtam School hongdok ki matangda inspection satkiba government official singna Higher Secondary School amaga irap lamna dana laiba mafam amada atoba school ama hongjinbada karamna yari haina report thagalibano haina sa fongdorakle maramadin inspection satkiba amada report lana thagatkiba khudimak ki mathakta action lawadabani haina su akan wafam thamlakle Yaipokti Labour School Amana, Toban Okamda Hongakpa, Asigi Matang, School Asigi Chen, Avaling, Amadi, Toban District, Hoigi, Kiesena, Hanjan Press, the talk of Amadi, Agaskitang upon the Aquina School Asigi Matanga, Aqui government, Asumati Dongvida, Aquina Hanjan Hajar Fawada, Adugi, Mayokta, objection Laylina, NOC Piramibasi, Asida, Quick report Piriba, Quick education Eski Melinaba, Kamasara Singamasung, Kongsini Kamasara Singasina, Karamna, a quick inquiry report as a Piribino, inspection report as a Piribino, Hibasi, Lebamayam, the Sina Kanzani. Mahirusing Kanda Bida, Masama Saikana with the Makta, Masama Sagi,
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯥꯟ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯡꯍꯟꯖꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯡꯍꯟꯖꯔꯒꯅꯤ ꯔꯕꯤꯅꯥ ꯁꯟꯖꯤꯠ की केस का मरी लेना इम्फाल वेस्ट की एसपी ओरंबा जलजित पेटिशनर ओइन कोर्टा थारखिबा एंटीसेप्टरी बेल केस की हियरिंग असी मणिपुर हाई कोर्ट सथखरे केस असी की हियरिंग सथरिंगै मरक असिदा संजित की मामा तारा तोंबिना केस असिदा रेस्पोंडेंट पार्टी ओइन याहनबियु हाइना एप्लीकेशन अमा थारखि हाइरिबा एप्लीकेशन अदु ngasi की हियरिंग अदुदा कोर्टना खनखि तारा तोंबिना केस असिदा रेस्पोंडेंट पार्टी ओइन यावबदा जलजित की उकिलना मखोइगी माइकैदगी ऑब्जेक्शन लेगद्रा नत्रगना लेरोदरा हाइबगी पाकुम सयोलमगी मनुंगदा रिटन एप्लीकेशन ओइन पीनबा कोर्टना खंगनखि केस असिगी मखा ताब हियरिंग थास के तारानिथोइदा सथगनि हाइरि केस असिगा मरी लेना लाकिबा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सीरजी वापसारना फोंदोकिबदा केस असी रिओपन तौदबना फगनी मदुगी महुता पेंडिंग केस असी अथुबा मतमगी मनुंगदा लोइसिल्लगा रिपोर्ट थागलदी केस मयाम अमा लोइसिनबा ngamgani हाइखि Jalajit challenged that order in the Honorable High Court, and on 3rd of April 2017 that order was stayed, but the trial was not stayed. So now the position is like trial is ongoing. Almost 99 witnesses out of 234 witnesses, 99 witnesses have already got examined. If the Honorable High Court is inclined to uphold the order of the session judge, then CBI will be allowed to further investigate. Then CBI may implead new accused persons. CBI may also file a supplementary charge sheet in this case. Then that case will also come before the same London session judge. Then the position would be like 19 out of 99 accused persons, most of these witnesses, 99 witnesses, most of these witnesses have to be recalled in the court and will have to re-examine the new accused persons. Now this will be like an abuse of the process of court and also criminal wastage of time, precious wastage of time of the court. We made an application. The petitioner counsel demanded that they want to object to this petition, and the court was inclined and given them a short time of 1 week to file their objections. Dr. Jalajina Thaba petition sida Sanjit ki mama apopo mama na tara tumbina masigi petition sida mahak pusu party amo oina yawhan biu haina thaba darga samathai Jalaj ki kambudagi aduga CBI kambudagi orabasu masagi hairiba darga si nokoi objection leibra ibeni leiragasu mogi adugi paukhum mama madu piro haidena madu pineba matam doni next day amole pi Indian Army की 3 Corps Intelligence and Surveillance Unit CISU na makut chalaba matungda mari makong khangandana amadi mihathina hatpi kharaba mioi mangagi asuma wail puto haidena wakani fam leptana sathari Mifamasi CISU team asina tongan tongan mafam singdagi fadana pukhraga mafam marang khangan kidraba ZZT so Alice Gypsy TS Satish Thongnauzam Prem RK Ranel amasung Phizam Naubi gi mihat ki mayukta semkiba JC amasung changangi apun mamaira paibilub amadi club na sindana changangai kaithel community hall da pangthokibani ngasigi mifam sing adelup sing asigi maikaidagi tan ki badiman singdi Gypsy amasung Satish ki asibhakchang sinagadabani makhoi mangagi aron bamihata asiga mari lenana mari makong CBI natraga SIT da sinagadabani mihat sing asida chenaba unit asigi army sing serak pigadabani aspham di amuba ain sing muthatkadabani amasung state lengakna mihat sing asigi achuma wild pukhatnaba puthoknaba center da taksingadabani haiba wafam kaya yauki Framework Agreement number oiraga lamdam asida Kanglup Naiba Thausil Satharapa Yaroi Article 371 Clause A amasung Taruk Saba Schedule Sanahanba Yaroi haina ngasisu yamnaba miyamna mafam kayada wakanifam sathakre Panbaya Agreement asigi marumda Central Lengakna Kanglup Naiba Thausil Satharapa Yabagi oithopa lay haina namit kharinagi mamangdagi United Committee Manipur UCM na lamdam asigi miyamga loinana Paksanna wakanifam satharakibane Kongjang asigi sarugam oina ngasi Oripok Kangsup lambi ki Oripok Serak Maning Khwai Brahmapur Laikai Taurangmam Laikai Sorbon Thingel Oripok Lai Khurim Lerak Oripok Khosnam Laikai Oripok Huidrom Laikai Oripok Khaidem Laikai Oripok Ningthokhongjam Laikai Oripok Ahantem Laikai Oripok Polem Laikai Oripok Asom Laikai Oripok Yamem Laikai Kamandeba Lerak Oripok Yamem Lerak Laikai Naurem Thong Khulem Laikai amasong Iroi Sema Maya Laikai da tongan ba wakan infam sing chathaki
Ukrulgi UBC Search Manakta Laiba Yum Amagi Matakta Tingwa High Tension Power Line Amana Singbadagi Sahi Tarani Toikaktangai Nupamasa Ama Sati Bapivamda Soktuna Regional Institute of Medical Sciences Rimsta like another lady Sokla Nupamasa Asigi Maming Warsang Ronra Simre Kawi Apopagi Mingna Matomi Ronra Simre Kawi Ukrul All This Hospital Manakta Gini Thodosi Hokiba September Anigi Nontelpung Ahumakai Taba Adwaida Yum Matakta Sanabada I still line sing Badagi Tokibane Hausi Nupamasa Asigi Yet Tang Mamakuta Satina Sopadagi Kaklabiyana lady Hiramasigi Matang the Apopina Impact News da Fongdorapada Manipur State Power Development Corporation Limited MSPDCL na I still line Tingbada Karawang Tingbiram labadi maki masada thokliba laibaktiba thodok asi thoklam loi matung tarakpada asigomba thawin da thodok sing thoktanaba mainaba singna I still line tingbada ahen ma miyeng sanganingi haina fongdoraki panba yabadi thodok thokliba mafam asi da haukiba matam kharagi mamangda jiribamdagi thabak suba miyoi amasu I still line thengbadagi singduna leikidabagi thodok leikri haina su fongdoraki to ka wardo khra name khrapa leikain chu attention yum punso complaint di thare ai ba to mahoin te department te krishu action lobi ge ma gi bibam shi doctor na hai se ma gi shi critical we re hai shi shomain kak ni hai to ate shu thokpa ya electricity department shi khara alert to ba to rati shi amuga thokrani ukhru ekhoi lekai natrasu ate lekai su wire number yam lemne tu horen amuga somain thogruti si nungai ro Tengnopal District Deputy Commissioner A. Tomi Kantabo Matam Sadana Transport Tobagi Damakta National Number 102 Indo Myanmar Road Ki Kwathalam Khaida Kunja Singh Kauramba Banadu Yanabama Purakpadagi Handokre Hauki Bahing Nong Yaida ki Tenopal District Deputy Commissioner A. Tomi Kantabu Matam Sadana Transfer Tobagi Damakta Kwatha Kodeng Thabi Amasung Lokjaw ki Kunja Singh Kaukiba Matam Kaktaba Banadu Infal Mori Lambida Ban Kaukibani Banadu Namaram Oira Kwathalam Khai ki Nak Yetta Gari Kaya Ama Pandun Lairakibani On duty Dr. Thaba Gari Singsu Chalan Kide Lunina Infal Dagi Mori Sanglakpa Amasung Mori Dagi Infal Tholakpa Gari Kaya Amasu Halan Ki Mahamada Mori Police Amasu Commando gi Makok Thongba Officers Ngamasung Tenopal District SP Dr. S. Ibom Sa Singhana Sang Sinduna Thongandaba Thodok Tanabagi Damakta Akan Mamongda Ngak Senbagi Tabaksu Chathaki Desam Cycle Road Local Council Secretary Publicity and Propaganda Oiramba Pukau Dolai Thabidagi Posamam Ananna Hogiba August Kuntrama Thoida Leki Dabada Desam Infal is Cherulamana Awaba Fongdorakli Waithaugi Protected Forest Area Dagi Ain Tugaiduna Sing Lebak Kolamba Gari Taret Thawal Police Ki Kambu Amana Faraba Matung the Thawal Forest Ranger da Sinaduna Lupa Lak Amaga Fine Tian Gray Gari Sing Fagatana Fine Tian Kre Haibagi Wafamasi Taubalgi Division Forest Officer Oliver N. Ganesna Ngasi Paumising Unabada Fongdorakibani. Division Adug Office the Paumising Unabada Ganesna Taudo Asingarang Nabidang Pungtan in Makai Taba Matam the Tokibani. High Court ki Anab Order Magimatung ina State Asigi, Mafam Amatadagi, Laipak Amadi Sing Laipak, Lautopa Yadi Haibagi, Atingbatam Kre Aduna. DFO Tawal na Kuan Mafam Sing Dagi Makal Amatagi Laipak, Lautopa Yadi, Atingbalay. Kanagumana Tangai Fadana Season Daba, Yadaba Leragadi, Laipak, Launabagi Damakta Manipur, Minor Minerals Act Rules, EPA gi, Makada, Forest Clearance Logo Dabani Hainaso, Fondoraki. Laingang na Zenims ki Dr. Singda P. Kiba Thazaba Apiba Matam gi Manungda Tabak on top Yu Haina, Itno Heritage Council Herikona, Manipur Laingakta Apil Taurakli. Ngasi konung mamang da laiba Herikon ga office ta pangtho ki ba paumis nguna ba da Herikon ga Secretary General Sujit Kumar Khuman na hai Zenims ta mamang ta August tang kunma thoidagi Residential Senior Doctor Singna Ana Laying gi thabak thadokuna makhal makha kaya gi khongjang sangsinduna lakpana maram oiraga Praja Singna Ana Laying tawbada khodong sadaba kaya mayok na duna laklibani adubu thas ga hokiba tang anida khongjang sangsiliba singa State Asigi Health Minister ga yanaba mapurakpadagi stride aduna mit kuntrani gi oina handokre masigi damak hainingai leitana thagat pasu fongdorakli
ऑनरेबल मिनिस्टर मदी डायरेक्टर सु नमित कुंथ्रानी सी मतम लौबीरगा तौतन सिंह तालिब डिमांड सी मरम चाब लेबीरगदी डिमांड सी अथुमतन पिथोपितुना अखोगी मथौसी ममांगदा थवाय हक्चांग यावनो तरम्बा मागी नॉर्मल ड्यूटी तौननबा होननिंगी अदो करिगुंबा नमित कुंथ्रानी सी हेलभावोदा इनरख्रिबा यानबदु ngakpangam strike tawbiriba kangu singi puning pelan bangam dadana amu strike si khoruk pataragadi anaba yengba lakchariba kangu singda ningba thungdabadagi kanbiya ba anaba kayama asina tholok matamda endabadagi miyamna mai horopodagi jini husanda uheidaba amadi tamthiba kanbangam daba yabagi mongda la agadi lamdam sig lebaki miyamgi lebak thibani hana herikoni megedagi laujai जेनिम्स के तोंगान तोंगान बा नंती सिंह स्टाफ सिंह लौनबगी दमक लैंगा की मफमदा खंगनख्रे अदुबु अथुबा मतमने इंस्टीट्यूट असिगी अवार्ड स्टाफ सिंह लौरब याई हाइना ngasi पांगथोकिबा डेंटल कॉलेज जेनिम्स की अनिरक सुबा मपोक कोमन थोरमदा जेनिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर भीमोन फोंगदोखरे डेंटल कॉलेज जेनिम्स की अनिरक सुबा मपोक कोमन थोरमदा जेनिम्स के ऑडिटोरियम दा पांगथोकिबने थोरम अदुदा अथोइबा मिथुंगले नसर याकीबा डायरेक्टर प्रोफेसर टीएस भीमोन हाई जेनिम्स अवार्ड पा कया लैरी तोंगान तोंगान बा प्रोफेसर कुन माथोय अमसु पोस्ट सेमदुना लौननबा थौरांग तौरी लोनना MBBS तंबगी सिट मसिंगसी हेंगनबा होनरिबा असिगी मतंगदा अथवा मतमगी मनुंगदा माइनबसिंग उनबा नबसु थौरांग तौरी अमसुंग PG महिरुई सिंग ओइबा हॉस्टेल सिंगबा तोंगान तोंगानबा बिल्डिंग सिंग साबगी तंगाई फदबा कया अमसु लैरी हाइना फोंगदोकी We have created about 4 posts of professor and the 7 posts of associate professor and the 10 posts of assistant professor. Altogether, 21 faculties of Dental College Jennings have been created, and it will be definitely advertised, on contract basis if possible, for the sake of future promotion of this college, so that when Dental Council comes, the college do not have problem. This is only about the faculties. Now there is a group, because only faculties cannot run, there are non-teaching faculties are also required. Hauzi matang aswaida break matalawjage break matungda lamdam asida semjaba organic fertilizer sing sijinabana pigadaba kanaba singi matang special report amadi Manipur mas malinga tongan tongama I pau sing pudan laksage impact news po menta dalaibiyo break matungda tarano osere hoji makhata ba pauda lamdam asida semjaba organic fertilizer sing sijinabana chemical fertilizer phangdabagi awaba kohanba yabagi chawno oithok lairi organic fertilizer siznabana lawmi singna sel tingba handhanbada natana afaba mahau leiba aksang soktaba pothok sing pothok ngami hiramasida impact news ka reporter elangbam musuk amasung cameraman ji bome sordagi akhanaba report ama lau singu tawriba lawmi singna pamniba asi makhoina ujariba lau singu adudagi pothok marang kaina puthokpaga loinana masana masabu senthok lambi ama pijaba adubuni adubu hojik Manipur da miyamna thanariba phau makhal ayamba mapung marai phara phawa har phangdabadagi sahi asi cheng tang lagadra haina miyamna mi painari matang asida organic fertilizer bu lau singu tawduna pothok marang kaina puthokpa yai haibasi laumi sinmi apunba lup lausan gi mafamda thajaba leidi Manipur da hujia khoina government madi adi lenga yauna civil society lenga aduga longmi sing organic outlet ma khina khoina chap mana bo oiragadi sahi ma panam tawu matam da khoida akhoi gi har ji irai lai pone akhoi khungang ji ngasi akhoi da tongnari je khungang ji lono sori ma tok to khungang ji mami je ta da ba je khoina handa anu ba sakala akanda go to village garaga khoi di san lo hendore adi san seng lai dore har sem dore sahi ani gi matung di akhoi har phangani no khoina khalle adu ona te ba le he agriculture commissioner da haru matamda noi gi hadu khoi lobo moi sukata thokbo do kai du no he lamdam asida organic ki oiba har puthokriba singtam organic producer company limited na ingsok lising aniga kun phawgi manungda Manipur asi organic state ama oihannabgi damakta vermi compost method sijinaduna yamna kanna honari मखल मखल की ऑर्गेनिक हार मैम लेखरे पुनः मक्सदगी बर्मी कंपोस्ट न ख्वाइदी हेलेबगी मरम करिनो हारिबा बर्मी कंपोस्ट हाइबसिदा मिटन उरिबा पांबी हिन लेरिबा पांबी खुदिमक्ता दरकार लेरिबा प्लांट न्यूट्रिएंट तरागा तरे से लोनि सुनु यावे याम खुदों थिनिङै ओइरबा अकीबिगी मसक फंगलाबा केमिकल रिएक्शन दा हाइनबा जीबा मखल क्या क्या थोले इंडिया से वर्ल्ड नंबर 1 डायबिटीज ओइखले एंड कैंसर नंबर 2 ओइखले अखोई की पंदमदी हुजे
तंगाई फदना 2020 भोगी मनोंदा लेबा असिदा ऑर्गेनिक ओरनबगी मिशन अमा खो चंगजरी मणिपुर लेंगाकी मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मुमागी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के देवदत्त शर्मा फोंदोरपदा केमिकल फर्टिलाइजर सिजिनबा पोट असी मपान थोंगी सक्तमदा यामना फजना उरबसु मनुंगदि हुगी मसकनी हाबसी मियामना काउबिगनु लौमी सिंगना चरु अमदि अमोट अकाई मई थाबगी थबक असी थादोकलसी मणिपुरदा सही अमदा मांगलिबा चरु अमदि अमोट अकाई मयाम असिना हार ओइना पुथोकपु मतमदा सही अमदा हार मेट्रिक टोल लाख अनिरोम पुथोकतुना मणिपुर असी हारगी अवाटपा लैतबा स्टेट अमा ओइबा याय अखोइना लौमी इचिलिनाव खुदिंगमकना लौ लोइरबा मतुंगदा नत्रगा मना मसिंग सि लोकना लोइरबा मतुंगदा खोमजलगा अरे मखाकसिंग पुंजलगा मई थाबगी सिगी हैबिट सिमाई खै थादोकपा चुमगनीना आई थमजनिंगी भारत सरकार की अकक्नबा मियेंगबगी मखादा अखन्नबा क्रॉप खरदा अकक्नबा फार्मर खरगी पाइखटपन मरम ओइदना अखोइना पाक्थोक चौथोकना फार्मर खुदिंग कोजनमुंगदे सिगी मतंगदा मणिपुर गवर्नमेंट की अकन्बा मियेंग अमगा लोइनना पॉलिसी इंटरवेंशन नमा मथौ ताई हाइदना आई थमजनिंगी मणिपुर लेंगाकी माइकेदगी लौमी सिंगना पुखलकलिबा हक्चांग सोंगाई ओइबा अदुगा मतम चानसु फंगदबा केमिकल फर्टिलाइजर सिजिनबा असि थादोकलगा लमदम असिदा सेमजाबा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर द माइ ओनसिलसि हाइबा वाफम असिदा लेंगाकी माइकेदगी करी अहेनबा थबकसिंग पाइखलकपगे हाइबा अदु येंगमिनबा तारी कैमरा पर्सन भूमेश्वर लोइनाना पाउदम जरिबा इसा इलांगम मुसुक इंपैक्ट न्यूज़ निंगोमबम उखरुल डिस्ट्रिक्ट सना कैथेल की मियामदा इसिंग पिरम इहंग तुरेलदगी सियालकपा केनेल परिंग अमा सिंग नमथदुना तुरेलदा सेंथदुना फुंजिनखिबदगी सना कैथेल की खुंजा सिंग इसिंग अवाब अमा माय उनरे हिरम सिदंगस इंपैक्ट न्यूज़ नमा फमदर सलुबदा सना कैथेल की मियामदा चाही चुप इसिंग पीबदा अचोबा थौदांग लौरिबा केनेल असिबो यंगसलिबा कमिटी की चेयरमैन PS लक्सन्ना फोंदोरपदा खुलसी की मियामदा इसिंग पीनबगीदमक्ता मणिपुर लेंगाकी माइन इरिगेशन डिपार्टमेंट की मखादा हाफ दाम अमा 2015 दगी संगादुना इसिंग पीबा हौकी हाफ दाम असिदगी पेरप केनेल अमना खुल असिगी नोमगी मथौ ताब इसिंग पुनमक पीबगा लोनना लो सिंगु तौबगी इसिंग सुपीरी अदबु हौकिबा था अमरोंगी ममांगदगी दाम असिगी मनाक नकना लैबा थुंखोंग कौबा सिंग असे मीटर सामरोम निंखाइरकपदगी मियामदी इसिंग पीरम केनेल अदुसु तुरेलद सेंथखरे लोनना तुरेलगी मरिलसु फुंजिनखिबने मसिना मरम ओरगा मियामदा असुकी मतिक वारे नोमगी मथौ ताब इसिंग फंगदबना अमोरप इसिंग कया सिजिनरे मसिना लाइना कया नारकनबगी हाइबगी सिंगनब लैरे मसिगी मथक्ता लौबदा सिजिनब इसिंग अदुसु खोंगलम कंखिबदगी इसिंग लैतबना लौ पेंगबा यादबा अमसुंग हार फावबा साइबा यादरे मरमसिना मियामगी अवाबसी उबिरगा लेंगांग अथबा मतमदा मियंग संगबिनबसु पोंगतोरखी हौजिक अखोइगी मफमसिदा इसिंग थंगना जानब फंगदबगी लौगी इसिंग कंखिबगी अवाबा मयाम मजाक बुनु लैरे लोखागी नालागी कोमगी इसिंग थंगनरेगा अनाबा लाइना ग्यामरुम पोकलगद्रान चिंगनबा मिकपाइनबा लैरे हौजिकी थोइबा प्रॉब्लम असिदा खोइदी मरु होइना खुन असिगी डेवलपमेंट चेयरमैन अमा होइना आइना हाइजनिंगमदि लम असिदा लैरिबा पॉपुलेशन मी लिसिंग अहुमनी इथै असिदा इसिंग चारिबसे लो हेक्टर चहुमनी मसिगी अल्टरनेटिव अथुबा मरक्ता अखोय मतेंग से अखोय लौनिंगे गवर्नमेंट साइटगी अदना कंसर्न अथॉरिटी सिंगना अथुबा मतमदा अखोयगी इसिंग से खुंजा सिंगना वारिबा प्रॉब्लम असे सॉल्व तौबिनिंगाय दमक्ता अपील तौजबनी हौसे अखोन उरिबा सिंग निंखाइबा असिना मरम ओरकांदा उखुल डिस्ट्रिक्ट की सना कैथेन की प्रजा सिंगदा इसिंग फंगदै वतांगदा असुकै मतिक अवाबा मायुकनरी प्रजा मियाम की अवाबा वाकत असि लेंगाक असिना ताइब्रा अमसुंग ताद्रब्रा हाइबदुदि लेंगाक असिगी तौरकपा थबक अदुगी मखा पोना मियामना येंगबा तारि पाउदम जरिबा आई इसा एलांगबा मुसुक मैतै इंपैक्ट न्यूज़ सना कैथेन ओजागी नुमिने लापदा मणिपुरी गवर्नर नजमा हप्तुल्ला चीफ मिनिस्टर नोंगथोम बेरेन एजुकेशन मिनिस्टर थोक्सम राधियासियाम अमसुंग वर्क्स मिनिस्टर थोंगाम बिसुजिना एपा पाउजिल पिरखली लेबाकी लुसिंगबा सिंगासिना मखोगी पाउजिलदा नुमिन असि ममिंग लेरबा लेखिद्रबा ओजा इंडिया की प्रेसिडेंट ओरंबा डॉक्टर सर्वबेटल राधाकृष्णन की मपोक नुमिता लेबाक पुम्मना पांगथोक्तुना लाखली नुमिनसी ओजागी सिनफम लैरिबा म्यूजिकना सोसाइटी असिब अफब माइकैदा पुरकनबगी पदमक्ता कथोकपा अदुबो निंगसिंगबने
Tungi naharulsingda takpi tambiduna afaba mi amamang oiraknabagidamok sinphamda lairiba ozasingda numit asige papauzil pijari lonena laikidraba Radhakishnan Bosu ikai khurabu ulakli. Nipan Suba State Level Singtam Traditional Cultural Festival 2018 ngasi Imphal gi Roof Mahal Theatre na pangthokre. Festival asi Temple of Universal Peace Awareness Cum Arts and Cultural Academy Tupa Kamas All Manipur Lalong and Traditional Culture Preservation Committee na sinna pangthopani. Festival asi gi nungi oiba pandam di mioiba kunai asi gi tongan ba fur masil gi marakta nungsi sanaba madi aman amabu ikai khunaba unnaba gi wakhalonda pangthopani. Festival se hautopada wangala duna United Committee Manipur Using President Sunil Karamna Fongdokibada India government na haukiba sahi kayada gi Manipur da punna khundami na riba for masel gi marakta khaibung tana na bahona duna lakli asugamba thawong asi thengna na ba ngamna na ba singmi tami gi apunba saktam hena sesilan ba mathautai India government na kanglup ama khakki nungai na bagi damak amadi sakhot na bagi damak ta tongan ba miyeng yeng ba yaro haibase Manipur miyam gi aseba phirep ni haina sa phongdoki Festival asi da pung solom leibak ning ba isai thangta singtam yellow wari amadi tongan ba nat ki oiba thoram kaya su yauri Yemina ni purpuna maka kamu ama kaki minga nungai na ba kamu ama kaki minga shafar ba kamu ama ki damak autonomy ba territory siya nat ko iba thoram simba akhat na ba pur ama kaki to ba yaro ye Manipur miyami at siyempre pilihan niya. Ako nung i-force ko na, sila ko talaga di, ay kunin si Pablo Manipur di, ako nung i-sakam, territory, na tradition, culture ko nung siya, kan mo nang gani ay kasi, ay na, tandaan ka na si singtam, traditional culture, festival na, sindi si party mamalami. Board of Secondary Education Manipur Board na lauba chai isige class 10 examination da awang thak mai palalaba irilbung da leiba DSAC Academy ge mahiru singopa ge thorama mangasi pangthokre school asigi complex da pangthoki ba thorama si da ketagau assembly constituency MLA nahapam Indrajin athuba meeting len oidana mai pakraba mahiru singda mana matum pidra pun thawatki thorama si da wangala da MLA Indrajin hai ki bada lenga ki makha da leiba school singi mahiru singna metric amasung 12 examination singda mai papa gi sang hanthariba si karigino haibasi naida matam ore masi oja sing asoi bangak tanate mama mapa oiba sing gisu asoba thaudang lei private school sing da mahi tamne ba mahiru singi mama mapa sing na masa gi damak ta honari ba adugumna lenga ke school da tamliba mahiru sing da su parents sing na honarabadi hena afaba oigani mama mapa oiba sing na lenga ke school da tamliba masa sing lai thok pagi sanabi amalai asigoma wakhalon thadok mathau tare Amaromda mamangaida mahiru sing oja singda ulamba thaksi khasi hauzik ti mang ki bagum na tawre matam pumada thaksi khasi khangna amade maida mai unsilabadi mai pakpa misang ama oiba ngamgani matam badana ma pa oiba sina su poksabagi mahi yangani haina su phongdoki September 30 ki mapan fawa namit humni subna Imphal da national thaki street vendors singi mifam ama India gi ladiba state vendors sing dagilu singba yankhai ma thoina sar yadana pangtholagani haina roadside vendors welfare association gi cherula man khangalakli Manipur University ki Department of Teacher Education ascendana teaching at exhibition amanga si pangthokre Manipur University ki Teachers Education Department gi hold the pangthokiba exhibition adu the department as gi first amasung second year gi mairoi sani henba na sar ya ki lunena makhoi ki oiba teaching at ki demonstration kaya su utke ngasike thoramada Manipur University ki School of Social Sciences ki Dean Professor N Lokendro Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy ki Director Professor E Bijoy Kumar Sociology Department Head Professor Rajendra Khetri, Swachh Bharat Summer Internship Program के Nodal Officer Dr. S. Santikuma Yauna Mahiroi Kayan Sab Yaki. Exhibition aduga Mari Lena Tisa Education Department के Head Dr. K. Sobita na Fongdo Kibada Oza mo ina Mahiru Singda Larik Takpi Tabiba Matamda Syllabus Cover Tauba Kakta Honabana Yaraktri Oza mo ina Mahiru Singda Takliba Lesson adu Mahiru Singda Ningtina Khangan Bahaibase Yamna Mamar Orakle. Tisa Education Department ki second year Mahiru Singna internship oina tongan school singda chatuna larik takpiri lonena Mahiru Sing asina larik takpi tambiba matamda khara hena laina
ꯈꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯦꯗꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯦꯗꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯀꯦ ꯁꯣꯕꯤꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯇꯤꯆꯔ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯗ ꯚꯤꯖꯟ ꯀꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯐꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤ ꯏꯠ ꯖꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯒꯥꯏꯗ ꯐꯥꯗꯔ ꯃꯥꯗꯔꯗꯧꯅꯁꯨ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯤ ꯖꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯧꯅ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯖꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯒꯥꯔꯗꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁꯀꯤ ꯀꯕꯔ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯪꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ B.Ed ꯀꯣꯔꯁꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗꯦꯚꯦꯂꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯒꯨꯝ ꯀꯨꯝꯁꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 19ꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 1 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ 122ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯖꯅꯤꯅꯦꯇꯥ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯀꯨꯝꯃꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯁꯦꯔꯨꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯖꯅꯤꯅꯦꯇꯥ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ 122 ꯁꯨꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯥꯕꯃꯝꯕ ꯁꯨꯞꯅ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯌꯨꯠ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ AIYF-ꯅꯁꯨ कुलुमदोरक सुब स्टेट लेवल जनता इराबत सैथा इसै सांगदमनब अमसु पांगथोलगनि हाइना ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन AIYF न थादोरकपा सेरुलमन खंगलकली लोइनना लमयान मिजम इराबोन अरोइब याहिप तानखिबा बरमागी तांगवो खुलगी खुंदोंद लैबा अंगो सिंगी सिंखोंदगी पुरखिबा लैसा सिंग लमयान असिगी मितम अमदी अतै लमयान सिंगी थौरम पांगथोकपदा सिजननिबा सिंगना Patriotic Rights Forum Manipur gi loi sangdagi lauraba yagani hainasu sirlamana khangalakli Sagolman Assembly Constituency gi hanagi MLA Dr. K.S. Lokena lusingdana BJP Manipur ki thaumi sing nangasi constituency asigi beneficiary singda Ujwala Yojana gi makhad LPG connection kusinakre BJP Sagolman Mandal amadi BJP Sagolman Mahila Morcha gi thaumi singna sinduna LPG connection kusinabagi thoramadu takhelabam laikai da leiba Sagolman BJP Mandal office da pangthokibani thoramadu ahanba phase ki oina lairabagi pangkhai gi makhada leiba beneficiary konmatoi khangatuna LPG connection gas connection pikhi ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯤꯂꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯝꯃꯒ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯝꯃꯒ 10 ꯔꯣꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯅ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ 65ꯅꯤ 65ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟ ꯑꯀꯣꯟ ꯅꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ 12 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯀꯗꯕꯅꯤ Irilbung Water Supply Complex manungda khinba transformer sakibana manam oiraga Irilbung gi akoibada lairiba Bamun Kampu Masahal Kairau Khunau Kairau Bitramasung Kalikada ising pibang ngamnarui haina PhD dagi thadorapa sirulamangi matungina khangalakli hairiba bhamsing asida transformer asi semalodiri fab ising thararoi haina su khangalakli Thawal Commando amasung Taruksuba Assam Rifles ki apun bukhutpu amana aina thingkhraba Kangleikpa Communist Party KCP Miam gi fingang lanmi ge Kedarni haiba nupa ama faraba misak adu andro Lupau Sum dagi Yung Khaibam Kisant alias Maikai Ngakpa Singh Sai Kolumdoi Apokpa Boloni Thawal Commando amasung Taruksuba Assam Rifles ki kambu aduna ngarang nubidang pung 3 taramdaida Kisanasi mayumdagi fabani hairi Laliba September 12 da Arunachal Pradesh ki Tawang dagi lam tharak kadaba India ASEAN Friendship ka rally gi mioi kuntarin saba delegate singasi nungtil Tawang gi damak mori thadokre ngasi ayuk Thailand amasung Myanmar dagi lakpa delegate singadu mori gi integrated check post ta sector ba matung da khongsan bhaukibani adubu custom clearance ki CA yaudabana gari amadi Myanmar da halanki Car rally asi Tawang dagi September 12 da lamtharak laba matung da Thailand tamna amuk satkigadabani Lengang Singh School Sandil ge convener oriba social worker Daniel Laivon Lamkang na ngasi Governor Dr. Nesma Haftulaga hak thengna unakre ngasi Rajbhavan da unaki ba aduda Daniel na hauzik miyam na thengna riba tongan ba awawa sing matang da Governor gi puning singsinki
India lenga ki Ministry of Women and Child Development na Leivak asigi angang singda chinja wat pagi awaba mai unariba sing koknabagi damakta akan na paikatpa Rastriya Posant Ma National Nutrition Mission Thawal Kaksing amasung Sandel District ki oina ngasidagi haukre District singasida tha amasupna satagadori ba mission adu district ki DC singna haudoki Thauranga sigi makada district ki lairiba PhD CMO Education Department Food Security Officer Health and Family Welfare Department singna asoba thaudang lawani sohairi Manipur Commission for Protection of Child Rights ki chairperson Sumati Balaning Thauzamna Manipur Police ki DGP LM Kautega unaduna state asigi district coding makta child friendly police station sing hangbina bataksin kre lonina DGP na so child friendly police station sing hangani haibagi thajaba per kre so hairi hauzik sanabagi pau Nifunithoi suba junior state level handball tournament infalis ki manung sana laiba Singarel TSPO ki sanabong da pangthopa hokre tournament asigi ngarang sana ki junior boys ki ahan balekta YLK Singarel TSPO na BBA mayang infal bo panjal taranipan marida anisaba lektana PC top khonang makhongna Citizens Club sabam lekai ba panjal kon matoi kunda aduga ahum saba lekta BBA mayang infal na Citizens Club sabam lekai ba panjal tara manga tarahum de maiti ba pibangam kre Satriba handball tournament asigi junior girls ki sana ki ba ahan balekta SIRC na YLK Singarel TSPO bo kun tara mari match asida SIRC na sanaroi case Tondon bi na panjal tara aduga TS angau bi na panjal taruk san ki jo galuna YLK Singarel TSPO ki sanaroi Sonia na panjal ni pal aduga esana tombi na panjal mari san bangam ke Manipur Handball Association ki miyang makada double leg basis ta satharli ba tournament asida junior boys ke team manga amasong junior girls ke team marina saru yari Anisuba President Cup Prize Money State Level Under 14 Boys and Girls Hockey Tournament Thas ke taratarut ki kulundoi faba pangtul agani hairi Manipur Hockey gi miyang makada Kuman lampak astro tafta satagada ba tournament asida saru yaning ba lamdam asi ke tongan ba mafam sing da laiba club amasong association sing akoba marol khanglabi yagani haina Manipur Hockey gi secretary na thadorpa chirulamana khangalakli Kutranipan Suba State Open Case Prize Tennis Championship ke Under 14 Boys Singles ke final the S Becky amasong S Associate ani na lamat na unaragani ngasi lamfiel pata laiba Officers Club ki Deco tafta sana ki ba championship asik Under 14 Boys ki ahan ba semi final the S Becky na ait sankar ba point taruk sino amasong taruk ani da aduga ani suba semi final dana S Associate na TS Niras po point tari taruk nipan taruk amasong taruk ahum na maiti pa piram naga championship asik final sang mangam ki bani Satri ba tennis championship asik men's open doubles ki matching da T Brojen amasong TS Rivaskar anigi Jurana A Mahesh amasong S Becky anigi Juraba point taruk ani amasong taruk sinoda T Pamay amasong Azad Khan anigi Jurana Pritam amasong Sanay anigi Juraba point tarit mga amasong taruk ahum da T Rahul amasong H Baker anigi Jurana TS Ibuhol amasong TS Tulesu anigi Juraba point taruk amasong taruk sinoda maiti papibangam ki Manipur Tennis Association gi miyang makha sa Satriba Tennis Championship asigi hayeng makha taba matching sanagani Kunmari Suba Senior Women's National Football Championship Thas ki tara nipan dagi October ama faba pangtulagani hairi All India Football Federation mi makada Orissa ki katakta satagada Football Championship asida saru yagada ba Manipur ki team CM Sakre Manipur ki team asida goalkeeper ahum defender taruk midfielder tarit amasang forward ki sanari mari punna sanari kun khankre haina amfa ki Assistant General Secretary ki chairman khangalakli Kuntare Suba State Level S Group and Inter-District Carom Championship match sing sanaba haukre All Manipur Carom Association gi miyang makada Singzamai Community Hall da ngasida ki pangthopa hauke ba Carom Championship asiki team event league match sing da Group A gi Kanglupta Imphal West Team A na Bishnupur Team D bo Panjal ahum sinoda aduga Imphal West Team A na Imphal West Team E bo Panjal ahum sinoda maiti bibangam ke Group B gi league match na Imphal East Team B na Bishnupur Team B bo Panjal ani sinoda aduga Imphal West Team B na Bishnupur Team B bo Panjal ahum sinoda Group C gi lekta Thawal Team A na Imphal East Team C bo Panjal ani sinoda aduga Imphal West Team C na Bishnupur Team C bo Panjal ahum sinoda maiti papibag loinana Group D league tana
Thawbal Team B Imphal East Team A bu Panjal ani sino da maiti piki championship asida Manipur ke tonga tonga district tara manga de lakpa nupa masa sandaroi sama kunaba de nupi masa sandaroi kunmatoi punna sandaroi sama nipumatoi na saru yari. Wheelchair Basketball Federation of India and Department of Social Welfare Department of Youth Affairs Sports amasung Sisu Saroti ga kusam naduna Kuman Lampak Indo Stadium da hayeng da gi hauraga September 3 fabu wheelchair basketball gi matang da workshop pangtokadori workshop as the different able sports person amasung coach sing da training piduna lamdam as da ladiba different able sing gi marakta sports sakpot nabagi tanja ama pigadori workshop manung da gi player tara khangatuna Manipur wheelchair basketball team semlaga Tamil Nadu gi 20 September kundagi kulde faba pangtokadoriba mangarak suba National Wheelchair Basketball Championship 2018 da saru yaga di suhairi. Ya school Kendra Kangkot Manga Soba Thongam Sazo Memorial Mixed Kendra Wise Lekam Knockout Kang Tournament ki semi-final sangkre. Ngasi Imphal East ke manung sana laiba kong mama khana de mamlaikai da laiba Laikol ki kang sang da sana ki bakang tournament se ki mari soba quarter final ki match aduda Ya school Kendra Kangkot na Singjamai Kendra Kangkot ebo Panjal tara taruk tara hum de maiti ba piram laga sathari bakang tournament se ki semi-final sang ngam ki bani. Sathari bakang tournament asida Manipur ke tonga tonga ba kendra sing de laba kang ko tara hum de group mari thok na khai dok tuna league match sing asida akan balamba taunare. Works Minister Biswaze ke sendang makha da ibu da wang bren khana sabo kang khot use ko na sinduna sathari bakang tournament asiki ahan semi final da thongjo kendra A ama de thong kon thojam kendra kang khot anina tha asiki taruk da lamba taunaragani. Hauze aroi bada mariba pa amana Manipur University ki Vice Chancellor Professor AP Pandeyna mangwanda pikeba extended lit ya kidre September amadagi hauna thaupuba hauri haina Professor Pandey masana phongdorkli NSNIM na nungba kaithel ba Nagaland gi lamni hairakiba amadi cultural team amada kian khanglakiba ado set asida pan kiba lengak singi asuiba ni haina M suna pen ba phongdorkli ADC ahom ki thabak thorom sing yengsin aba star cabinet sem ki cabinet subcommittee sanaba yaroi athuba revoke tawba da haina all tribal rights protection for Manipur taksilakli amasung education ace department Manipur education court 1982 gi mayok da thabak tawba yani je haina maral siraduna Kanglei Park Students Association ki sena education ace department solon sin kre